سرکلات و برجان را آلن دیدن لی نبرنگ نزی به پلدان آوان دلی من گشت نبو لگوندکی جدایک بوما کوژیان زانین و شورش هر تشت لی بکردی بون گونده مادنی یه باکوری کردستانی اوه دسپیکا پرتوککا دکتور نورالدین زازایا ایرو مالبات هوگر حوالین رچکا تکوشینا آزادیا کردستانی هاتنه سردانا وی و سار روژا وفاتا وی یا 32 ببیرتینن وەکو پارتی دیموکراتی کوردستانی سووریا مەدیت وەکو ئەرکێکی نەتەویە لەسەر ملێمە ئەم ڕۆژە بارکردن و کۆچبارکردنە دکتۆر نوردین زازا بەژینن gelek kes bixwendî kirin partiyên siyasî rêxistinên cemawerî herwiha nûnerên wan li Ewropa li Kurdistanê me dît wekû erkek ser milê me çimkî Dr. Nurdin Zaza jiyana xwe bi temamî terxan kir bû sebaret kêşeya Kurdî û herwiha heta rojên dawî ew merem pêre çû gorê. Di sala 1971 de Dr. Nurdin Zaza piştî tengkirina jiyana wî ji aliyê dagîrkeran ve penaberî Swêsra bajarê Lozanê bû. Ciyê ku xwendina xwe lê kiribû. Li vir jî xebata wî berdewam kir. İnsanekî qahraman bû, sinûrên Yasîn, insanekî roşenbîr bû qet nerastiya bû xwe roşenbîrkirinê da, insanekî kurdperwer bû, insanekî mirovdost bû. Ev çar sîfeta hemî gavanî rehmetî hebûn. Nurdin Zaza wextê em berê xwe dayîna jannama wî însanekî çi cara mêjuya Kurdatiye naxan dibîtin salê bîstê heta salê dîmayîkê heştê ya dê tarîxa Kurda dê mêjuya Kurda bi rom bîtin. Dr. Nurdin Zaza dibêje jiyana min belgeyeke ji azar û qirkirina gelê Kurd e. Lewma rêxistinên siyasî û mafê mirovan û dezgehên rewşenbîrî yên Kurdistanê li dora gorina wî kom bûne. و پیام وفاداری دبیجن. J'ai retenu que certains Kurdes sont restés très attachés. زۆر خۆشحاڵ بووم کە ئەمڕۆ بینیم ژمارەیەکی زۆری خەڵک لێرە ئامادە بوون و پەیوەستن بە دۆزەکەیان. هەروەها من دەبینم کە چۆن گەل و ئاینەکانی دیکەش پارێزراون کە ئەمەش کارێکی ئەرێنیە کوردستان بەم شێوەیە زۆر بەهێزە. سوپاس بۆ گەلی کوردی وەفادار. Aujourd'hui, ça devient la mode. Di sala 1988 de dilê Dr. Nurdin Zaza sekinî û xatir ji şengoyê kurê xwe û xanima xwe ya Swîsrî dilsoza Kurd û Kurdistanê Gelbert Wafer Zaza û gelê Kurdistanê xwest û li goristana bajarê Lozanê hate bixakispartin. Ka Mihemed Emîn, Kurdistan 24, Lozan, Swîsra.